wa ye wura dom nti se o se anti amese wa se wo ye hima on fa ni chini yensi so mbra hemfie nya sa so yenya ye jutum nti se wo gina ba bi e ka se de yi no ye yi dia na che se ye wura na wo de ayikoma no ye musuo nti ye nananom de ye swa ya kire na dwamna kenten nti ono na tabi enim so ye go Abusia edini yesai eno won so tvgh edini yesai so tvgh abusia so nya subscribe channel subscribe no like no comment no share dia ma afoforo so nya bi ede ahwe enesu ye da foforo de mame ne da foforo de mame wo somfo kwagu last ma di makunya say cream madi makunya paka ene me shimu ene ye kwa hefa we ka ne ye kwa fan ye say kwa ofin so ye kwa ofin so trankunya nkasa eye nana dwamena kenten ene na trankunya atrase ewo nsem a nana oba ahema ex oba ahema dada ya otumfo tu na de so no omo ensem o kan ese omo ye fake no omo ba be reply eye nana ama se wanya ako a na ote ofin so akonya so dada na ote so dada no ya ye tumfo tu no o kan nsem bi editia nana dwamena kenten ya wote akonya so nanse ya asesie ya ofenso ma yegi ni krowura asante kotoko yegi no ote akonya so no aka nsem bi atia wo ma enne nana dwamena kenten ene na trankonya nyina aba be kasa ede nsem aba be tudwa de ama ofenso man ni wiase ne Ghana man nyina nya sante man nti abusia yen chere ho so TV yen cheda yen pentem mu aten this time no yen cheda nko kase obi matoto mo ne ya hye obi anu no yenko ti na nanom atrankonya eye offenso hene na dwamna kenten ene ne hema papa bi one ne hema papa bi nana adwoa afrane wo toso miensa ene omatran tenase ewo offenso ahemfie omode nsam bi atudwa yenko ti mra ne ba idi munchichi be ba be ma asane mu se tu na before se ba ko video no abusuya se opese obodwumade ehu dawuro ewo ntenta fidie nso pese wo ya advert bi udi dwumade bia pese promote dwumade ma wa fa number na etwago fa na fresh so TV office ene de mia matutumi ntuma ma bomi kuntunkrum fresh number se sie anyem promote dwumade ni ma so wo store so wo ton de ade bia wo to mebo so bohu dawuro bia no frɛ na bohu dawuro dia ma wo bi kiti tu abi na betwa na dia aye advert time bia ho bia ma sa ti se wiase bese anti fresh sie fana ma ne fresh sie abusun ye nkyere ho ye nko ofenso ahemfie ne ye nko tie nana dwamena kenten ne hema oba pani sandwem ye ka no oba pani na hema wo ofenso ye nko tie wono ensem a omode atudwa ne nana no atrankonya ensem a omode atudwa efa sebe nana ama se wanya ako ensem dada bi ensem bi waka se omo ye fake no ani montene kunya so so ewo no ho asem ka aka ema amfito hima dada ebo obidin ma yen kunya so fo nyina ade egini tum akire ena busuafo ni bi eye se nipa no enimo no onya de hie ekoso asem nkokodu menhia ache se kunya so fo de ho no yayi ayeden ewie sanse finso akonya se bi ehye abanyase anase ehye sikadwa ase nti bibia na ho na ese koyeden kokko wie nti wie ye no afi de ekoko hie won se eye nana amako na kire se akonya no kokosi efre nana hima dada sante hene ede mna eba be fre no ebe fa no ni na wanko nti ekọ ye bisa no a che se eni ayi bia asante amane mu de se bia de mna be fre wa ebe fa wa na che se ya asem kese nti ohema eni hode a na che se busa panyini na e den
ma no eyi obi ampa so ne ma abusuapanyini ebo nipadin ma yen konyansofo a ye wo ho de ye nyina ye je ni tum ma ye sheda ma no beso a kire ye fenso ha beso a kire o man nyina na otwe na ye dan ye sane ko yesu so a kire no na otwe na ye nyina akodi nanim na ko so a kire sabi sante man ana sante hene efiri ho no obia mane kwan so bibi wo ho te se ntama na se yi a bibia masa odi akonya oba ye soso de niema tutu na kwa mu a enyina soso ye som a che se obeya yie obesi asi hema efi se samre no sante hene ma ti ase se oba nka no ho sanse ofre na no sante hema akisa ofre wa no ankode ya tse wa ne dom otini so atua nti se charge o se yi de sante hene frɛ wa na se bi ma hene kra frɛ mi a ntimi kase mi nko emna eka ho na se ya betia yesisei afedie na nsan ya betia press conference bi akoso a finso hima dada se bi finso hina na sante hene anaso otumfo ayi na me aba be sai a kire finso man nyina no oye fake oye fake one ne hima nyina ene nsopa chese se ne ekoye ni nyina de akoka ewura tumfo a otia ba nya so se nipa na yayi no oye fake sabi nyambra sem kra ye musu sem se sante hene ye wura finso akonya sabi ne ti ene sikadwa na sante man nyina so na ji ne tum na ne hema oba so oba be si hema am ya gina tum sante man na akoba bia na se wo gina ba bi kasa ansem oya na se nananum so ya anka bibia na chese no de ye wura na ote akonya so no ono kra na chese ya mfa ni die ni buo amam tini e frɛ mo ha anwie ya ne pese ka bi kyerɛ mo se na jamna kentan wa sai no na joa fra ni wa wono otoso miensa ono adi o matum santiman gazette no kra de se wonya ya wontimi nya we gazette no de yi de enso so se obagia ya joa tumu na ne nyia se wo sai a kire finso man sa ko sai kire sante hene na ma wo ye den wo ye hene se wonso an kire ne de a eno de wontimi kan dia ba bia aka sai nti nia wo ye no ente de oye ne na pesa ba finso a kire se o pesa basa na ba finso ti aso ye ntra ho ama no enkoso sa if say wonya hima biem isi efre na ante amasa wa hima na adwo afra ne wa papa bia yensa na adwo amna kenten otoso mienu bia sabi ko ya de sebrantie na se enyi ohene a sabi uni tumi bia anfie si hoyi sabi eni ewu abusua ni bia ewo eye fenso man dia na ohene susu ni ho a ene ohema o yeyi hene na osi nanan ye hwese bia be si dia ohene ansa yemom wo ye ba panyina na wo ye hema dia ni die ni ayi nyina de ma yemom se wo na wudi ani mu no de ente sa nti dia pese man bu bia ate no ate ase no se ye ohene ba ko pe finso na dwamna kenten toso mienu ene ne maame ye nyina ye maame na adwo afra ne wo toso oba yi nyansem bebebe wo ho enso kan kaka abofo abuasu asmankama nyina ye hwese de ye be ya sa nya asumdue be ba ho se asumdue ni ha
mpuntuo ntimi ma fen so ye toso mienu obedi akonwa yi nipa titiriw asofo fensofo tinyina ba betia agina tum ye toso miensa ayie ayewura okoye abe na ye fefefefefe obia nim ayie no ha obia nim se na esi koso ibi kakra baaye enso so ye de ye mpuntu nyuma police ayie ha ene ye pese de ayie wo obi bia ba betia no agina tum se bibia be ye ho bia wo mantia no yewura okọ ne hima na se ne ba panyin ne hima enso so on na ekọ isa also ye hima ahimfie ontimi mabi ye koso wo manhia wa na fake wa maame e pese o ye na yi bia se ye maame na buo ni dia se de ma no no e be koso de ama no anu de abetena konya no so entimi so pa na entimi nya ni bibia na emom nsam na wo keka no a e ka konya no e ka sabi otumfo no de anu de on twinsan empene so santen hene e take decision a anase sabi wo ye bibia yenya yajutum nti se wudina baabi e ka se ye yi no no ye yi dia na che se yewura na wo de ayekoma no ye musuo nti ye nananom de ye swa ya kire na dwam na kenten nti ono na sabi enim so ye go nti asra no a ani o mo edi na chi ni nyina na ye nhwe mo hwe se nkofa yi mra ama nti police for security ayi de ya mo ma so ate se bibia be koso bia be ya yi de omo na ye ni omo beti te pese mo te ase obi a ye ti ni afra mo ha na de pese ka kire mo amo mo di kasa from nana kwa kudia toso mienu offense ni fahene sa denti ni so hene so ofni aba bi koya no na chi no meme na mehwe akire ama esi hene president former acting president sir obiti ni fie na wodi tini yesi ne so sir wa ye hima na so wa ye hene a o hene fie na ye Yemom, Mrano to Tressa, Sawunya, Wahima, Unya Wahine, and the Chinesu Swa. Yet Mitchell. And Tim Rebbe Babadas, a Sia Bontia. Ye bet to me, I'm Yachino, Nancy, and Pesa Bebasa. And Pesa Bebasa. Nemom, Yanya press conference, ye titrupa, and say, Ye de Canana, dear no home, and say. Amanfo shawa ese offenso enyo offenso chieftaincy dispute ewo ho offenso ene pese chiremu chire Ghana for asante for the we as say chieftaincy dispute bia the offenso chieftaincy dispute bia ni offenso ahajo offenso ahemfo eye be ye aduosia ekrokra ni ho a wapare nana jamna akenten achi yenyina hemfo na atwa achi ase ne yenyina ata na achi se bia ba ko pebi kura free na achi eno akodi adonyefo bi achira obeka se oh se de asemo aba but yenyina ata na achi nti chieftaincy dispute baby ena obeka se ewo official enam so wo ye wo hene a otumfo agina tomu offense man agina tumu santima agina tumu no oba ye wabo ahemfo nko a be yedu ahemfo a wabo wo bo yeso ya kire no ebe ye edu ahema fa wadi atumu ma panifo bebre nana ka se wa ye nana owu ye no aye September after 9 months and now we see ohima offenso hima and now we and yaji ohima no atum regional house
so what say yenya wo hene yesu se osuma konwa wo nananum nyina yesu makonwa de wati wi afin na kan 10 akonwa so no ene edi na kire say nana dwamna kente on wati wi afin na kan 10 akonwa so enkodi hu achi woni edi na kire enti basa bia ni habat ka nipa kakra bia ye free fin so nipa kakra bia ye free fin so ana be hu ya na ye dede kakra ofin so jo basa bia ni ha te pese ewiase etie ana impersonation Nana Osei Sapon. Nana Osei Sapon. Mpe hi sem hine. Ohini bia edo fa amanie mu ni amanie edisu eyi a na na ya formalize no wo ya gazette no. Na gazette no tambia we do be for ba there is a reason. Say when you call Brunei se abdicate ono ano se akonya ni mini bi ana se bi o mansan e kan simple ewuo so ana se bia ya two instrument into there's always a reason into ono no de ne de bisante ne frɛ no e de mena amane kwam anko into ho ano ka se nana the defense man so wonsa na mo ban kan ho ndi sa no no onte ase a na wante a monka kan kire no sa so we say ordinary court so judicial committee of regional house of chiefs judicial committee ai sante hene anasa regional house no na tesa committee no ndi wasema officer odeka no na all the akọ until let us wait and as one train na the court no na committee no be decide no until then no there say the enim say wonya hima be so we decide man say ono na we den oya yi dia na be for na kono na until say you know say chemu sa until case no pende e court and judicial committee of the regional house of chiefs sanity Obusa Gazette. This month in National House. Wama Gazette Nana Afraniwa. The Gazette a certificate. Na former chief Queen Madano yachire Central Ofri Akunyano so we ya distillment. Na the one so abedia no actually sentia one so nya kwa abedie na so one so ya no buy at the installment and they say omnyina din wo one certificate so we ya tu no so we so abedi ohema they say the gazette is sia wa national house na Friday wa the third and din wo so sia be no ka mo so mo ya ntantrafo Muni maati amebwa right information. Ni samo pa you can seek for is one edi na ho. Best afini enema berebe na koso menhia. Okobi. Hunu wa da hunu. Ahima for de bia am wa yiso. Midinde nana owusu kwati. Am tosu mi nduma na afo hene. Ne ofa ase ne o man hene de mi sasi mi bo na de anti amase wanya akuni ye die sebe yentene chini yase ewuye fie yetene chini yase ewa ahimfie ofenso man ahimfie ofiri ho a yasan akọ menhia nti so aso ye ohima onfa ni chini ya no mra himfia ha no ofiri ha so a onsan fa nko manhia na ye hwe de ebesie no onya ni tobe no a wo ye no ni fie no bema
ɔkusi abɔnten ɔnku nhyɛ fie nti so ɔse ɔne deɛ onim sɛ sɛbio yɛtu nadeɛ so a ɔmfa ne kyini yɛnsi no so na ɔmfa mmra ɔfen so ahemfi ofiri a wɔnsa mfa nkɔ manhyia na yɛhwɛ na sɛ wowura frɛw na wankɔ ɛtoa so bɛboro sɛ wɔ hɔ a wonim sɛ wo nsayɛ anaa wo bɔhyɛ a wohyɛ wowura no wabu soɔ na wobu so a na ayɛ hwan wonyɛ nipa biara ma obiara wayɛ dɔm wayɛ wowura dɔm nti sɛ ɔse ante amɛsɛ wɔase sɛ wɔyɛ hema a ɔmfa ne kyini yɛnsi no so mmra ahemfie nyɛ saa so a ɔmfa Way free National House of Chiefs extract Kumasi Ashanti region. 1. Date of approval by National House of Chiefs 27th March 2025. Serial number 4042. Title of office Offenso Hima Paramount Queen. Traditional area Offenso. Town Offenso. Stool name of chief Nana Ama David Amasewa Nyako. Private name of chief Teresa Sewa Nyako. Nature of change Distulment. Distulment. Date of change 18th February 2024. And itun so. Number 2. Date approved by National House of Chiefs 27th March 2025. Serial number 4043. Title of office Offenso Hima Paramount Queen Mother. Traditional area Offenso. Town village Offenso. Stool name of chief Nana Adjoa Afraniwa the third. Private name of chief Janet Adu. Nature of change Enstulment. Date of change February 2nd September 2024. And the way effectively if signed certified true copy and the way evidence of gazetting of Nana Afraniwa the third. Friends of Asumdwe and Edwin. Tia stress obia ye atwamu no de atwamu nya hwese fen so ebe de ko ne eno ne ase adwene ho se nya no na bibi wa de na se atwe fen so asa akwa ti eno so de ananum kra o mo mpesa nti na de pese e kama obia ate no ye o pese obeboa wadwene ususuye unyansa unimidie usuahunu bia no fabra ne mfa sabi nipa ba akora yese de egu ye nyina mfa nchichire ye mfa ntoa ye nanam de ba beto ye nyina so ene ye pese obi ati oti ba bi na se onya ya ibi na chire wadwon so a da ne bebisa emom ye nsi hene ewo social media so nsi fen so hene o social media so ye ndi ni so ya ntia se sa onya etu a wotutu wo fie ni chiri a wodi si ni so esre onya pana na esre pa na sentra for so moti bibia ya mo musam ye amane ni amane ene ye de eri adwuma esramu a ibisi hene na tumfo do so mfa ho hwan o komo besi a ni nyina ahini ase de propaganda enya propaganda esramu bibia na bi akwa be enso kra se me bufu ayi enya bi ho a chese enya ade ya se ya agro bi ni edi o obia ni ye ni agro esramu muti bibia bisa ohene ba ko pe
ɔhema ba amane se bibi na ye hawa no kantam ye kantam tumfo ntam no asere ende eno ha no ye de bibia ndi nipa na etina si no ofisi oni bi wana so onye de si a no kantam anya ayi macho sam ne wan tititia entam nyaka yo ya da masipi abusiafo ka ku yegin kwakuo num an yakoti aba se mutie nsem na mpanimfo de mane wo mo no se mutie nsem mote mpanimfo na mane ye mo de kan no saa pepe eno masere se media fo no so ye sere mo ye te bibie ye mu se wansa ne be ya kan wase ya te na dabroma ya te ya wisi da se eburu kadachi da se nyama ate ase pa na ade ba ko a eye me de kakra ne se esa ye me fe ne se me tie mpanimfo ne nsem no sabe wante na nadwamena kentenka ya wante oba hema so nka ya atrankonwa no e na asore agiram but na nate wobi e wankasa sabe pepe na ade nem se ye me de no eni se nana eye antiama se wanya ako eye ohfen so man hema dada ya watwam no ya o kan se mi se wono nya gazette no won na ye correct sebe wono na ye oba hema sebe aban agina to ya gazette no na omo aka nyina ye fake sebe o na eye me desem panimfo so watena nkonwa mo ofin so a sesi omo ne tia konwa so akonwa tuntum so ofin so no wo mo akasa ayi gazetting paper e dia kire media ni wiase nyina se hey sofi wonom na mi sofi oba no so seki ade na yi sofi akonwa no ho wo mo yi paper ya kire se ya gazette nana adwoa fra ne wa toso miensa ya gazette no ya ginatum enna National House of Chiefs wo kumase so amayate ase se utie kan na mo kan mu na ate ase se eye oba maame a ye ante meka na ante mpo ante a na ote akonwa so dada wo ofen so hema ya tunu opem so otu no ya dada no otwa mu no wono ye dustu ya like instrument ya tuno ya tunu fra akonwa so enti onye oba ahema bio e wo ofen so amamre kwan mu no so eba aban mu so a onsa nye oba ahema bio enti na efri hin na beka se odawroma wo se ewumu de ye fake na wo de na gazette age atumi adawroma opa maame sisi yesi me modi na bio efri enfe wante ana maame adawroma enti no abusua sebe abusua mienu no mudi offense akonya na utie nsema ye mpanimfo ikan ye ya ebeba ne sen die ne bekọ beba se sebio opem so atoro nsa afre first second third na wanko wo so ni su sai kire no wura no wo ade na nka abeye opani ba wo kan akra so de emena soma me de nyina de koye enso ele soma be fa ode na se asem na aba wanko ma me ama se wanya akode ono no so yare dada anyi no so yare ntino wanko but ene kura na kire ni sabio wo yare ya okay e ho de yema ne nkoda se wo ntimi ni obi apomuden de wo ntimi nkan wasam kese ya endi se sie no utie sebe atrankonya nso mo kan ye ya sabio ya gazette no ya tenatum se oye ohima Queen Mother owo ofin so nana dwamena kenten so ya tenatum se ono ye man hene ewo ofin so kurum enti no hwan bi na ye ohene ewo ofin so hwan bi na ye ohima ofin so ya entokwasem ena mpanimfo so me ate ase se ofin so ni problem bia ofin so no entokwasem ofin so ye peaceful place ofin so hojo de sem bi obi no obi anyasem na dwamena kente odine hene ene nana adwoa fra no waso odine hima kama enti no obi no obi anyasem ofin so kuro nim enti omo pese omo ma mpanimfo bi tse se wa
Ompese o manko fu beti se wa wo betwe uti ya wo be basa basa be ba ofensu kurom no a police fo nchewo yin jelu pepepe dem penifo se no ofensu atankonya se no wa wo be di basa basa be ba ofensu kurom be kasa na ye mpene na ye hwene mu wonye ye hene wonye se bia no sabio ye police wo be chewo this time see ye declare wo ye be chewo ofensu. So we keke upon bush side you, so one side you, one back that side you, Nina, what be mistake. They say, you'll be arrested. And Mramba ye Juma this time. Dear, Nana Matrankunya, a war face so, Essiano. Intimanti any member one arm war face so, Mamma didn't go for be a cheat, and yen ye may be, and I'm penny for so can't send be. And I'm not say, basa any mother de sem na e social media o ma budu wati kwata we ji na o mu firi kromu we so mu firi kromu ho yesi o mu firi kromu ho o mu nya de hye e no ma gire mu no mo ye ntokwasem e no mu pre eye na na otumfo ayi sei e na wonye ohima wonye hene na wonye sei ne ye ntwe ye ma ahemfie mo ne ko ahemfie wonkwa ahemfie nso e be asem be ahemfie nya ahemfie no ho asem be nya ahemfie no ho hwe maamefo yi ebe kan se bi emai be toto ayampia ene papa maame brothers wo be toto ayampia gina ahemfie so ahemfie mu tum omu nya ohene ne wo ho omu nya ohene bi ho omu nya ohene omu nya ohema na omu ntimi me di me tonton saase ni enya na mo so be anya ahemfie mu kwatan be kan se mi asemi be enya ahemfie mu kwatan so kan he yentini ya na mo so mo de pe na mo problem na so mo create na ene da bitim so mo kira na se ayampa se mo na mo yesa mo mfiri krom ha na mo nya de hia na na mo kokontokwa ye pe peace o e wo offense ye pe peace ye nyina ya kanfo ifra santimem enti ye paso dwie opim so wonya de e be ha obi da sene na boba pani di ko ba pani ba ko ye wo twam da ba hima ba ko wo twam ye na to na de so e kan se sabe oyi keke sa pokoti otumpem so no opem so gini zo woni me bobe bua kuro no na esen ekwa ebe ne de obia ho nsam na sa ho nsam ne ba na sa untimi ne akonya yi ya se ntwuma oni so ati ase enti opem so won ka so won pe kuro ni yi ope kuro bia yi openi yi pense ne kuro betumpon ofes betumpon na ye ka behwe enti mamo nya se sabe otumfo empe ofensu yi obi ke kansa nsam na mo nti hu the crowd no penny de ye on penny de ye anka se obi ka se nko mfi no ana won so ne mabi so ka won tu mpampunto bi amaha santimem da ka sa educational fund tu for educational fund ko nya da o pa santimem yi o penny yi ntum yem for do kro ye enta opem so achi na nya yi maye na ye yi maye mo nya watim wakame wo fe so mo ye de na nadwamna kenten wote so entumum yentu bibia ntumu ne mum yemfa ye like ye tumi ni ahoden tanachi wona na afra no wa mum yemfa tumi mpaibon taw mu nyina chi na no mfa mum taw mu chi na omuntimi enya ofensu kuro ni ye ne kuro nya ka behwe musu wonye wo hene so bai wa bo ahemfo more than 10 wa bo kuro nketo ahemfo di kuro ahemfo fo wa bo more than 10 wonye hene ko betima bo 1 year ni oba ahema ya na otse ko yeso da ye 2 nana manyako adabroma 1 year ni sa unti mama nhia meswai like 1 year unti mama nhia utumfo ta sa mbabi o se ude so ye ohima de na utumfo ta sa mbabi utumfo ye afase bia mbabi o ye okesi ma mbabi se ka mbabi enti me ma ye nyet se asep stella wo so ye ohima na encreate tension encreate problem to kromo ma sebe entokwa mamra ntie ntem enti ase bia anya adwuma sa na beba enti ase bia anya adwuma sa na besi adabroma ebesremo ebesra trankonya office trankonya say na mama issue statement say obi we mistake bia ma police fo nche no right obi we mistake bia say mo say no court mo say wo court amudi hwe ne kwa kusie entino yebesre office trankonya esremfo na konkodiefo mun kama kuma ntomo yam na mun nyina mun kamo na nya baako na sabio office kuro no nya krabehwe offense mo bia ntese yes offense basa ye offense but yes we say or this chieftain dispute where he say no is anyhow mo nyina ye baako na ntiase bi na nya adwuma na me edu baako ye ni say eye me maame a sabi otumfo tu na de asu yi
ai na manya ko adawroma ade bia me kakra ne se sabio wo ye oba ahema akonya to se akonya kese wonum asem bia wo kan ye se emira mukọ otumfuo ni otumfuo ka se onyi ohene foforo no wo se wo eye wo ye wudi hu yawo na ye wo den se ubegia tu no wayi foforo eba ne se na sabio wura bigine bibia timisi wo se wudi wakotire wura se waje eye keke de wo boa kuronya de ante wani kura age na leta wo se yi foforo a enkese nkenu anu no ka problem bia ni ho bio ya akọman nsem we nyina ba me yatu akonya so amahwe da bia de beti bia problem da bia de beti bia how da bia de beti problem e ba ne say mama wada roma mumye nkomra bio why nkomra bio na sabio eja offense ye nyina ye dia offense ye nananom dia santeman dia ye nananom ye maame nomo ye papa ne mo sabi ye ntimi ntuma no ngofom ene ebu onu ma o se ye nyina ye bua ne support ne ye ma santeman ene nguasie ba sabi e kan santeman bi be ka opim so ntini kwase ye hwe na ye ni ma bi a sabi mpreduasa wadawroma ane susumna so ensem fata e wo fen so adama ebusuya edini eso tvgh unya subscribe channel subscribe no like no comment no wa share dia ma afoforo so ma na dey ahwe bi an ofen so nsensem na ekoso no ofen so entokwa ni ofen so fa se otim so tokwa bi an koso ofen so eye ntiasie bi na anya aduma ofen so na sabi empanifo na address sabi yenye etemamfo na e wachire no an ntimum yenti na so pam yese oba panida da no wote akonya so e wo ofen so se ohene ene oba ahema wo so sesie na na afra ne wa ene nana dwamena kentan mu ye fake ena ye mpanimfo nana num nana dwamena kentan mpanimfo ma betena se de ensem ya betudwa a kire se ya gazette mu wa ban mu ya gazette mu bia ye adwuma enti de na eche so mu ye fake enti no de wo hono no enti abusia unya subscribe channel subscribe no like no comment no share ma hofro so ye dey enya bi ahwe edini eso tvgh na so tvgh abusia kire wadwen wo comment section ho no kire wadwen comment section wo ade bi a won tie se no kire wadwen de ye nkire de ba se won ye nya adwen nya tim di obi atem kire wadwen kekere comment section mai ye da so offense sensem no ye be to form bia no ye mo so ye dey ate ye di mwesi ase ye di mwesi a ye nkasa bi nko ho offense sensem nkasa nko ho ela so won panifo nsem ne betofo mbie be mo aso ede ate na wahu dia ekoso wahu dia ekoso pepepe ewo offense krum edini ekwaku Alaska abusia ilimusia da sene e beto amoso pia. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.